President Trump an ama tha an tumna phena chandik tak chu hriat chak thu a soi US President hi July thla khan Pennsylvania a thu soi lain a benga ka ania September thla a golf khel laia aka tum alo ni bok ani hei phei hi chu aka tum tu pain slai me pwa mai thailo wanga him ani le ngala tuna asha dana chuan ama tha tumtu te hi rurulama buaite an ni ti thu shil ania ama phei chuan enge oi tu le oi lo tur po asha thiam lo thu ama an komna hian a soi bok ani FBI Secret Service te khan an mimal man pakhat phei chuan telephone sompret lai lo kol thu an thrila president chuan mi pui te hriata puan ani lo pon ama ena ashiat apoi mo thu asoya achan ashiat rual mi puite hne na shatir ve nga atum ngei thu asoi bokani Supreme Court of America lamin Birthright citizenship manto lo tur ti thu President Trump ina executive order chungchang achwa chu chiang zokin angai to don he citizenship chungchang hi president na executive order achwa ra khan state pathum te chuan an injunction order an chwa ngala he dan hi president chuan aram mi te chimral na laka him theina na manto lo tur thu chwa ania hei hi ram somli ten tuna hian chata chor an hmang meka America hi birthright citizenship mangte zinga mi tel ania he ram danina atum ber chu no piang shim America ram chunga piang an ni chuan a khwale tuini na citizenship kha an nei tel ngal theiti na ania tuntleng hian he den man lo emo pompui hi thusha ta omlova du lo zok an tam hle a abik takin America ram pon lam mi te chuan he thu chwa hi an do na sa hle bok ani he thil hian buaina tam tak a chwa thei don awangin uluk tak le mi puite ta na thatna tur ngai to chungzela thu thluk na siam anghai don chiang hle ani amai ro chu tu thleng hi chuan a khoi lam zonga on la amlovin an thu buai hi mei thla angai to tur ni in July thla vela chuan thu thluk na kan hriat thei a be sei om President Donald Trump chuan Easter chlui akil puya chumei ba ka pathian laka inhlan tharna le tongtrai na nen Easter chu White House a aman pui he thu hi White House Faith Office a an senior advisor Paula White ina Fox News Digital te ama an interview na asoya hunga hlelom tak ani don ti thu asoi bok Easter atana anim buat sei na hian president chuan thupoi mo soi anei nual boka Marine Corps Zaipol Ben tele Zaithiam Charles Billingsley po Christian Opera hlasatura som an ni bok Khan former First Lady Jill Biden kha President Biden ahun laia White House chunga thu nei tu diktak ani zok thu ama an interview na asoi chwak not mea he thu hi ama an interviewa an komna asoi ani he athu soya hian a in ring tok hle Jill Biden chungchanga hetianga asoi na chan chu cabinet meeting ne nun bera khan Biden khan anupui chu cabinet meeting ho tura ama IO tirwang kha ania he thil hian soi a hlo hle a hetianga meichia ranro pui engkol nalama mun achangsang lutuk tele Joe Biden a president ni laia ashisel na chalo lutuk te kha angai to om ati ba ka America ram shrai tu ni tura shisel na poimo zia arun tar lang ani Putram pachuan ama chu aril ru le taksa ashisel mei ba ka ram shrai tu le America ram ro pui hi ani na ngai anga le pui le thei turin atling tok ani ti asoi boka ama hianin ashisel na le aril ru shisel na te zongzong ne na khai khom chuan he ram hi shwai turin ashisel tok ani ti asoi lang boka ne January thla a inti buaina thleng awanga Biden na hun laia ram humhimda chungchang chu kim le chiang zokin Director of National Intelligence Tusi Gabartin mipui ma thu asoya he arwar manna chuan sarkar le big tech company lian te chu ama aina sazoka tho puya engthil hlo thon omemo ramta na thalo le chalo tur laka arang le ma zoka an hriat nan le an lo invent thei zokna na tho hote le ral thuam le thei chungchanga heavy weaponry le silai serial number nei lo hra chwa to lo te le nasazoka mi puite ral thuam silai lampanga an khwa kher na tam zok a omnan le active military service lama a aina sazoka awareness training kalpuite chu he thil ina atum zinga tlampuite chu ani ti thu asoya he thil hi mi pui sarkar laka helna lo chuak theile ramchung humina laka nasazoka na an tho theina le mi puite an lo himzok theina na ro manna ani thu asoi chiang bokani Mizoram News lemte kan ron tar lang lokanga pakhat na chuan dan phalwa zu alcohol lo zuar te zon
chua run pui nei ani meka he malak na hi excise and narcotics department te malak na ni in sha thea chuan cafe le restaurant panga te enfia an ni to ani Good Friday Christiani te poimo chu stay puma lom ni in sarkar office te khar ni in kholaya le thei ta te po mutur an tlem hle ani Assam Rifles te chuan Saiha district a tui hum halna lampang chungchang mi puite ho bula in zirte na hun man ni in he hmuna hianin tui an hum hal thei dan le ruwa tuite entia chazoka an lo man thei dan le an lo da that dei dan turte soi ho le in zirte na hun man ani US le UK achangaral thuam mi beijing te mercenary kan ti meita chung ho chu Myanmar rama hel ho te indo zirtir turin Mizoram atangin an local china ni ti thu kan chief minister zom tak pulal de oman thu asoi boka mi puite ho chu hetyang ral tlante emo tianga rampon atanga ron lute ho shim te chu an laka film khur tur le enge an thil tumber le enge he Mizorama anung kal na chante hi chang taka sha thei an ni nan chan la tur le mi ti zong te ahma aya lo film khur turin thu asoi bokani